goyang di Bali. Cerai kelih tua banyak jak mekejang, astrum kara iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Beolah iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai barang mengeneng Bali. Beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelih tua banyak jak mekejang, astrum kara iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali.
Sabali, Kecamatan Belah Batu. Sanewang yang titiang, tim pendamping Desa Belega. Sanewang yang titiang, Bimas Miwah Babinsa Desa Belega. Sanewang yang titiang, tim penggerak PKK Desa Belega. Sanewang yang titiang, Ketua Sabo Desa Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, tokoh seni Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, Paiketan Krama Istri Desa Belega. Sanewang yang titiang, Ketua PKK Banjar Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, Ketua LPD Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, Ketua Karang Taruna Tunas Bambu Desa Belega. Sanewang yang titiang, Ketua Yowana Desa Adat Belega. Kesarengin antuk Ketua Sekatruno Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, Koordinator Pecalang Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, Pekaseh Ring Sejebak Desa Belega. Sanewang yang titiang, pendamping TPS 3R Desa Belega. Sanewang yang titiang, petugas penanganan sampah Desa Belega. Sanewang yang titiang, kader Kesling Desa Belega. Sanewang yang titiang, pengurus BUMDes Desa Belega. Asapun iketaler idadane para atiti sami, para pamilat wimbekara miwah krama Desa Belega, sane tresna sihin titiang. Swasti Prapta Ring Parikrama Pamungka, Bulan Basa Bali Kaping Pitu, Desa Belega, Warsa Kalih Tali, Selai Likur, Sanengangen Sesanti, Jagat Kerti, Jagra Hita Samasta. Rasa angayu bagia aturang titiang, mawinan iraga sarang sami, Presiden Mesaduajang ring genah miwah galah sane becek puniki. Magenah ring wantilan pura dalam desa adat Selat Belega, nemonin rahina redite umanis buku ukir, tanggal 13 Februari warsa kalih tali selai likur. Inggih, idedane sareng sami sanewang yang titiang, sedurung lantur lugreyang titiang, nguningayang dodonan parikrama sane kemargyang ring rahinane mangkin. Inggih punika kapertama pemahbah, kaping kalih sesolahan sekar jagat, kaping 3 pengeras titi, kaping 4 atur piuning saking menggala prawartaka, kaping 5 sembrama wacana saking bendesa adat Selat Belega. Selanturnya sembrama wacana saking perbekal Desa Belega Sapisanang, mungkah parikrama. Kaping sia, juk serahayang hadiah ring nasabah bank sampah Desa Belega. Kaping dasa, Wimbakara. Kaping solas, Penglila Cita. Kaping roras, pewarah-warah saking angga Pandureksa. Kaping telulas, Ngonek Para Jayanti. Lan kaping 14, Pemuput. Idadani sereng sami sanewang yang titiang, droaning pemahbah sampun katur iwawu. Pinaka panyembrama ngiring piar sayang sesolahan sekar jagat, sene pacang kesalahan oleh Yowana Desa Adat Belega. Majaring pergina miwah penabuh, indek galalan genah durusan.
Selanturnya inggih punika pengeras titi. Idedane sarang sami, titiang donas mangdaledang ada grihin abos-bos. Majang ring sang saneka judi, indik galah lan genah, durusa. Doa. Om Swastiastu. Om Aviganamastu Namasidam. Om Manobadrah Kartawo Yantu Wiswata. Om Mari Etya Asya Apara Om Jyotir. Akta Atejo Namastuti. Suatu apa angkaja Madyasti. Askarya Namastuti. Om Yang Widiwasa Sanenga Wiseseyang Jagat Tigane. Waluya Prabawa Pasupati Sane Maderbe Kawisesan Cadu Sakti, Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, Mewah Kriya Sakti. Luane ngasapunika sembah pangobaten titiang kato rengjeng yang widi, rikanjakan titiang sareng sami ngemargi yang parikrama. Bulan Bahasa Bali ketujuh, Warsa 2025 Sane Mamurda, Jagat Kerti Jagrahita Samasta. Sane mateges mangdani raga sarang sami kerahayuan ngeras titiang kerahayuan jagat tur sedaging nyane. Reng rahina mangkin redite manis pinanggal 3 Februari warsa 2 tali 5 manut pengabdi lan pengerencana. Om Yang Pramekawi sane pinaka sangkan paraning sarwa maurip ring jagate. Titiang sareng sami sane mapupul ring genah puniki medasar antuk manah subakti. Nunas pesiwecan ring jeng yang widi. Mugi-mugi menjalanan acara puniki presida ngajegan pemargian adat, sastra agama tatu susila, budaya lan wilase ring jagate. Metu desa dinas Blega lan adat sami, matejo lan sukerte. Om Yang Widiwasa titiang sareng sami kewektiannya nejat mepapa. Papa karma, papa panumadian, mewah papa pangubakti, punika taler nenten lempas saking kaiwangan. Santukana sapunika titiang lungsur ring buk padan yang widi, mangda swece ngampur yang mineka di kaiwangan sane metu saking manah ucap lan laksana. Mugi ratu yang pramowisesa mapaice kerahajengan. Om Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sriem Bawantu. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Idedane sarang sami, durusang malinggih mewali. Inggih idedane sareng sami sanewang yang titiang, tincapang titiang ring parikrama selantur nyane, inggih punika, atur piuning saking manggala prawartaka bulan basa Bali kaping 7 desa Blega. Majaring manggala prawartaka indik galalan genah durusang. Ay, susuma
aturan ditiang ring pengintar acara duanin galah ketiba ring dewek titiang. Sedurung dados titiang matur ramatre nganen ini parikrama rahina mangkin. Iring ditiang iratui dedani sareng sami ngerastiti bakti. Majeng ring ida sangyang pramokawi ida sesuhunan sane melingga-melinggih riki. Ring sejebak jagat belega duanin sangkan paswecan ida iratui dedani sareng sami sida. Mopupul ring genah riki risedakan wendan parikrama sane becik puniki. Om Swastiastu. Pinihajeng ring jero mangku sane meraga suci sane kaping singgihang titiang sane wangyang titiang mustikanin jagat belah batuh Bapak Camat sane sampun sidarau nalar sane wangyang titiang jero benesa sedesa adat belega sane wangyang titiang nalar sane wangyang titiang jero perbekal sane sampun nalar sidarau saking MDA kecamatan puniki sane wangyang titiang menawi sane wenten nyade polungide nalar sane jero Listibia secamat belah batuh sane wangyang titiang nalar ring jero klihan adat sejebag desa dinas belega sane wangyang titiang nalar ring Bapak Kenden BPD ketua BPD lan anggota BPD sareng sami Bapak Bimas Babinsa sareng sami nalar ring ketua LPM ketua Karang Taruna nalar ring PKK tim penggerak PKK Ibu ketua PKK desa lan ketua PKK Banjar sejebak desa dinas belega sane sampun sidarau sane kesumayang titiang nalar ring iratui dedani ulama makasami menawi titiang nenten sideng onek siki-siki sane banget wangyang titiang. Ratui dedani sekadi sampun sane kauningin sarang sami ingyan pemargin pakeling bulan bahasa Bali puniki nika mawet saking wenten nyane Pergub Gubernur puniki peraturan gubernur nomor 17 sia warsa siu 800 Plukutus niki dados nika nganinin indik busana adat Bali nalar mapikatan sareng nalar ring Pergub nomor 18 tahun 2008 Plukutus sane nganini nalar ini aksara dan sastra Bali nika lan nika ke bawah ring bulan bahasa nalar ke bawah rika ratu dedani sarang sami sane ulaman sane wangyang titiang mokadi mangkin parikrama ring desa dinas belega dados nyane bulan bahasa puniki mekanti sareng tigang desa adat ingyan punika desa adat belega desa adat selat lan desa adat pas dalem nika maka Cina sampun napi sane ke bawah adat lan dinas masikian niki sampun macina ring pemerintahan lan adat desa belega sampun presida dados masikian nganinin ini parikrama bulan bahasa sekadi mangkin ratu dedani inek
otitis. Sane kaangin ritat kala pekeling bulan bahasa sane kaping pitu rahina mangkin ingyan punika jagat kertih jagra ito samasta. Sane mapitegas bahasa Bali punika wantah genah nyiwiang bahasa aksara lan sastra pinaka sulur adyana nyujur kesukertan jagat. Ratu dadane sareng sami ulaman sani kesumayang titiang aturun ngayang titiang inik prebio yaitu anggaran puniki niki mawit saking APBDes inggih punika saking BAP bagi hasil pajak nika anggarannya makatah ulung dasa kalih juta rupiah. Naler ring sejeroanin nyangrep parikrama puniki saking suang-suang desa adat puniki mapunio makeh 3 yuta per desa adat puniki. Nika dadosne anggaran sane angin nyangre pemargin pekeling bulan bahasa rahina mangkin. Ratu dadane dados nyane ring parikrama selantur nyane akeh niki dadosne ini wimbokara sane jagi kemargia minangkadinipun nyurat aksara Bali nika saking alit-alit sisya SD. Nomor kali nika wenten wimbokara mekenang tunggal nika saking Yohana desa Blega. Nomor 3 nika wenten wimbokara Masatwa Bali niki saking Keramo Istri PKK duwene ring sejebak jagat Blega. Naler selanturnyane wenten wimbokara Mapidarte nika utusan saking prajuru suang-suang Banjar Adat sedesa Dinas Blega. Kelima puniki nika wenten peragaan busana nika saking alit-alit Yohana yaitu muda-mudi ring sejebag desa Blega. Naler wenten niki wimbokara megending Bali utawi karaoke niki saking Keramo puniki lanang siki istri siki. Dados sapunika ini pemargin wimbokara naler sekadi sampun Suryani Ratu dadane undangan maka sami sane wangyang titiang wenten naler pameran puniki duanin niki jagat Blega sekadi sampun keuningin wantah kenten pusatnya bambu kenten kadosne wenten rike ring sisi bedlot pameran market wangunan gesing asapunika. Inggih Ratu Idadani sareng sami ulaman sane wangyang titiang mugi-mugi melantaran antuk bulan bahasa puniki sida dadosne napi pengabdi sareng sami bahasa sastra lan aksara Bali duwene sida ajeg ngantos kapungkurokas. Dadosne boya je angin ritat kala lomba manden kemawon mando sida ajeg duane niki adat lan budaya duwene bilih-bilih aksara bahasa dan sastra Bali duwene wantah nyokong kewentenan pariwisata Bali ini. Inggih sekadi asapunika atur titiang
ngan ini parikrama ring rahina mangkin menawi ring sejeroning titiang matur wenten atur titiang nenten munggah ring sejeroning adnyana dwi titiang nenten surut-surut ngatura nunas gang rena sidampura majeng ring ratu sarang sami sikine atur titiang usanani titiang anduk paramo santi. Om santi 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 om. Idedane sarang sami ninca pring parikrama selanturnyane inggih punika sembrama wacana saking bendesa desa adat Blega majang ring dane jero bendesa desa adat Blega indik galah lan genah durusan. Nggih. Suk semua niki ring ugra wakil pastana. Nggih, ugra wakil. Cane ngicen galah ring titiang serang tiga niki ngadag ring ajang. Ngadag ring ajang. Niki santukan bahasa Bali sulit titiang niki kangyang mau melajah masih. Nggih. Tapi harus santukan niki raina mangken dicanangkan bulan bahasa Bali. Inggih sedudung jidang matur kiring sang sami nentan surut-surut nunasice ring sesuhunan sana melingga dikiring pura dalam mogi-mogi parikrama bulan bahasa Bali sana ketujuh sana margiang rahina sana mangkin memberi antar labda karya sido sidan indon merharap untuk pengastung karo umat. Om Swastiastu. Ayo juru mangku sane wenten ring widangan desa selat sane banget suciang citiang sang meraga camat sane samurauh rahina samangkin sane suksemayang citiang sang meraga perbekal kesareng antuk jajaran sareng sami sane wangyang citiang dalar niki wenten listibia kecamatan sane samurauh rahina mangkin sane wangyang citiang sarang sami pemilet parikrama rahina samangkin lanang istri alit-alit truna-truni sane banget tresna sih titiang. Puja-puji syukur titiang atur ing ide sangeng widiwasa santukan rahina sane becik bodiking nemonin rahina redite iratu titiang dinas Desa adat Blega, Dinas Blega sareng Desa adat Blega Selat pas dalam presida ngemargiang inggih punika bulan bahasa Bali sane kepitu ketujuh sane megenah ring wantilan pura ring pedalem selat. Mugi-mugi serana antuk puniki ngemargiang bulan bahasa Bali sane mangkin presida ngajagan adat duwe ne inggih punika agama budaya lan dresta nika tujuan kawentenan wimekara utawi bulan bahasa sane rahina semangkin mangde sareng sami saking alit-alit sampun presida ngemargiang ngajagan budaya agama lan dresta iratu sareng sami mangde ngancan munggah ngancan mecik-mecikan. Rita bang meniki pecik pisan serada puniki ke angin taler
angin titi pengancar yang pada alit-alit jagi pacang ngemargiang sekadi wimbo karwo wimbo apa namanya wimbo kare kados gede ya nggih wimbo kare sane utawi mencendok nike angin wujud nyata wujud bahwa iratu titiang sareng sami sampun jagi pacang siap ngajagan agama deste duwi ini. Iki titiang rek dan make matur sekadi sampun ke uning ayang ring panitia duwi ini. Indik prebio indik makin berkolaborasi silah niki titiang ring desa adat sareng tigang banyar tigang desa sampun mergantar dumun tahun sanene dumun sampun ring kewinten ring blege mugi-mugi tahun sane jagi pacang rawuh pinter ring selat ngancan-ngancan munggah-munggah niki pinake serana iratu tidang ngancan-ngancan desa dinas desa adat mancan segilik seguluk selulung sebayan take punika mancan ningcat persatuan iratu tidang sareng sami inggih asa punika mugi-mugi malih jebos titiang ngaturan Pak Perbekel pinake pucuk pimpinan ring desa adat lan blege taler mangde ledang muka acara rahina sane mangkin. Inggih asa menika atur titiang kirang langkung ledangan sekali waos titiang wau niki bulan bahasa Bali semestinya benesa angin contoh mangde presiden berbahasa Bali sane becik. Kimohon ledangan titiang unika belak-belakan sifat jiwa titiang saking dumun yang penting istinen ngerti sami menika nggih menika wonten. Inggih menika atur titiang winten tambahan sakerekan titiang. Cukup nggih. Inggih, sapunika mugi-mugi rahayu sareng sami titiang pinake wasana atur titiang aturan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Titiang dan purun ngurang sindop titiang untuk Brahma Santi dan purun sanduk enten dados ngurang sindop kejap bes alus niki penyindapan itu angin dewa maka berpikir wis sana Kang Yang nggih. Artinya sambil menajah niki. Nggih suk semua rahayu sareng sami. Potrek. Bah, nah potrek nah. Nah. Nggih niki perlu dokumentasi yang bukti nyata margiang bahasa Bali punika. Nggih, arisan. Selanjutnya nih inggih punika sembrama wacana saking Perbekel Desa Belega. Saha kalantarang antuk mungkah parikrama bulan basa Bali kaping pitu Desa Belega warsa kali-kali selai. Majaring dane jero Perbekel indik galalan genah durusang.
Nggih, sedereng titiang aturan Samatra iring sarang sami rastiti ring ida sesunan sanem lingga riki ring pura dalam selat talar sejabak desa blega mangda napi abtiang iratu sarang sami memargi antar menarapan tuk pangastun karo. Om Swastiastu. Idane jero manggu senedahat suci yang titiang Bapak Camat sane murdaning jagap labatuh sane kusumayang titiang Bapak Listibia Camat labatuh sampun presido lungo sane wangyang titiang jero benesa sedesa Blego Benesa Blego jero benesa selat lan pas dalem dalam sane wangyang titiang Bapak Ketua BPD lan anggota BPD yang dia hormati, Bapak Bimas dan Babinsa yang dia hormati, Bapak Ketua LPM juga yang dia hormati, penyuluh bahasa Bali, sampun ngawit nyantos lainane mangkin, sampun presida nuntun membina niki indek bahasa Bali termasuk nyurat asa Bali ring desa Blega sadar wangyang titiang paikat dan krama istri pakis sedesa Blega ketua PKK sedesa Blega dan ketua LPD wangyang titiang ketua Sekot Runo sane wangyang titiang ketua Karang Taruna lan jero Pekasih sareng sami presida hadir taler manajer BUMDes kesarangan anduk pengurusnya niki sampun talar presida hadir Bapak pendamping lokal desa Pak Nurago terus yang titiang niki yang Pak Sulatro sampun Babu Rauh nggih seneng yang titiang pendamping desa niki yang spesial niki walaupun beliau masih dalam keadaan yang kurang fit nggih Bapak Suwarnayo nggih beliau pendamping TPS 3R kita kebersih lingkungan kita yang hadir yang sangat spesial pada hari ini. Tidak lupa juga dari tokoh-tokoh seni, tokoh-tokoh titiang ring sedesa Blego dan sampun presida hadir. Mereka daler kader Kesling Kesehat Lingkungan Desa Blego. Bagaimanapun juga tanpa beliau-beliau di bawah untuk kebersih lingkungan dan KPP juga KPP TPS 3R yang hadir tanpa beliau semua kebersihan kita bersama-sama sudah pasti terjaga. Tadi tidak lupa niki ring sekegong ale-ale titiang Panji Kumaromas. Aplaus iki Panji Kumaromas di mana-mana selalu Riki. Adapun juga skala lokal kita sudah mengharumkan nama kita di khususnya di bidang seni Desa Blego. Terima kasih niki ring sekegong ale-ale niki Panji Kumaromas. Sampun selalu hadir dan membackup. Dan tidak lupa ditang ucapkan niki terima kasih matur semua niki ring jero Benesa Selat kesarangan staf Klian Adat dan staf Desa Selat Banjar Selat nggih. Di sareng niki kramo ring Banjar Selat sampun kapertamo mengizinkan niki wantilan jerone jagi kangen tatkala ngemargyang bulan bahasa yang ke-7 di tahun 2025 niki. Kesarangan niki ring alit luwene pemuda STT Dian Kencana yang sampun bekerja dari 3 hari niki yang luar biasa niki persiapannya. Taler ring pecalang niki sedang sami pecalang Selat desane wangyang titiang taler titiang undingan niki wenten taler KKN dari Universitas Maha Saraswati. Adik-adik niki sami akan lakukan kegiatan KKN di Desa Blego, KKN tematik itu mulai tanggal 19 Februari sampai 20 April. Mudah-mudahan juga KKN nanti bisa membantu bersinergi dengan
Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang ketiga itu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Nah, nike titiang sampaikan sane presido titiang tarang sami daler undangan sane titiang nentan presido konek siki-siki titiang lungsur Ampuro. Niki daler oleh pisan utami niki peserta sarang sami niki sane milaten lomba-lomba ring bulan bahasa niki daler sane wangyang titiang. Sasandi ayu bagio puji syukur kita dapat berkumpul ring rahinone mangkin dalam acara bulan bahasa Bali yang ketujuh di tahun 2025, di mana kita laksanakan di Wantilan Puro Dalam Selat, yang kita ikuti ya kita bersinergi dengan 3 desa adat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga melaksanakan di yang ke-6 dulu di Wantilan Puro Dalam, Desa Blego, dan sekarang di Wantilan Puro Dalam, Desa Adat Selat. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kita laksanakan di Wantilan Ring Banyar Pasalem. Artinya ucap dan doa sira uning tahun depan Pasalem menduwe wantil juga yang besar nggih. Aplaus nggih, semangat teman. Nah, sira uning ke depan ucap dan doa nggih, semangat Kramodita Ring Pasalem nggih. Tidak sangat mengapresiasi kegiatan niki karena napi ring parikramo mangkin atau ring lomba niki kita bukan mencari juara. Pertama, intinya persatuan dan kesatuan. Baik itu antar kramo lanang, kramo istri, persatuan, sarang STT sami. Niko yang bersatu, niko sulit. Kita tidak melihat besar kecilnya atau nominal anggaran, tapi di sini kita lihat kebersamaan. 3 desa adat menjadi satu, itu yang luar biasa. Kita aplaus sekali nggih untuk Jero Desa Selat, Jero Desa Pasalem lan Desa Blego nggih, yang selalu mensupport titiang ring desa dinas. Walaupun juga terlepas dari dukung niki dan wendan jero klian adat yang mensupport niki Jero Desa nentan talar presido. Pastiko sampun jero klian adat tetap membackup Jero Desa duwene. Ampuro wawu rasane titiang dereng nggih. Dereng titiang untuk klian adat tahun napi. Nggih ten nggih. Niko ya klian adat yang pun luar biasa, selalu siap kapanpun wenten rapat nggih. Nggih, semua jero klian adat nggih sareng sami. Kirim bulan bahasa puniki sampun wawu kaudar saking Prawan Takel Karyo nggih. Niko kebetulan ketua panitia beliau jero klian adat, jero klian dinas Banyar Kebon Klon. Karena perjalanan beliau sampai posisi mungkin niko dari mungkin 30 tahun yang lalu ampun ngayah ring desa ring Banyar adat Kebon Klon. Dan terus makin Lalina sampun hampir 30 tahun nggih. Nah niko pasiko beliau bukannya ketua panitia, tertua panitia kan. Tetap aplaus sekali nggih untuk niki. Beliau lah niki ketuanya niki sehingga niki parikramo mangkin niki perangkat desa semua niki acara berjalan dengan baik pada hari ini. Nggih niko titiang sampaikan intinya titiang sekali lagi titiang berpesan dengan acara pada hari ini yaitu bulan bahasa Bali yang ke-7 tahun 2025, semoga nantinya menghasilkan bibit-bibit kita dalam mengajarkan Bali ke depannya. Kita tidak semboyan aja ajak Bali, sudah barang tentu kita pasti mengimplementasikan apa itu ajak Bali. Artinya bukti nyata sekarang ini kita dapat melaksanakan
bulan bahasa Bali dengan berbagai lomba-lomba yang berkaitan dengan budaya kita, budaya Bali. Angih, jika Titiang sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang Titiang sampaikan, Titiang mohon maaf, Nunda Sampuro, Titiang tutup anduk Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Titiang Nunas majang ring dane jero perbakal jenak dumun ring ajang. Asa punika taler majang ring jero bendesa ring sejebak desa Belega, dane jero camat murdaning jagat belah batu, lan listibia kecamatan belah batu, mangdeledang munggah ke ajang, saha menyerangin dane jero perbakal nyuarayang gong. Majang ring dane jero perbakal durusang. Angih dengan mengucapan Om Mawi Kenamastu Namo Sidem, bulan bahasa Bali yang ke-7 tahun 2025 yang kita laksanakan bersinergi dengan Desa Dinas dan bersinergi dengan Desa Adat ketiga Desa Adat Belega, Titiang buka secara resmi. Idadane serang sami sanewang yang titiang melarapan antuk nyora yang gong iwawu maka Cina parikrama bulan bahasa Bali kaping pitu desa Belaga warsa kali-kali selai sampun kaungkah. Majaring para ulaman sane kantun ring Arab, mangda memalih-malih ke genah sane sampun kecumawisan. Suksema. Unit BT Unit Banjar Kebon Kelot, Sutrisno, Unit BTN, Kelanturing Antuk, Dewa Ayu, Asgutini, Unit BTN, Nyoman Asmara, Unit Banjar Belega Kanginan, Ide Bagus Made Dwi Payana, Unit Banjar Pas Dalem, Ninyoman Muriase, Unit Banjar Pas Dalem, Nimade Arini, Unit Banjar Selat, Gusti Ayumia, Unit Banjar Selat, I Gusti Ngurah Agus Krisna Aditya, Unit Banjar Pas Dalem, Inyoman Suar, Unit Banjar Kebon Kelot, Komang Wira Suyasa, Unit BTN, Dede, Unit BTN, Oke Anita, Unit BTN, Agus Ariana, Unit BTN, Gusti Ayu Sriniwati, Unit BTN, Wahyuni, Unit BTN, Nyoman Sarniati, Unit BTN, Kelanturan antuk Niwayan Karyati, Unit Kebon Kaja, Ninyoman Warsi, Unit Banjar Belaga Kanginan, Wayan Supartini, Unit Belaga Kanginan, Wayan Suci, Unit Banjar Pas Dalem, Kadek Sumartini,
unit Banjar Pas Dalam, Imade Diarse, unit Banjar Pas Dalam, Sukordo Rais Sudiarse, unit Pas Dalam, Kade Arya Swarta, unit Pas Dalam, Anagung Ayungurah, unit Pas Dalam, Gusti Ngurah Puja, unit Pas Dalam, Imade Arjawo, unit Pas Dalam, Niwayan Sri, unit Banjar Selat, Iwayan Eka Sedanataya, unit Banjar Selat, Iwayan Rasman, unit Banjar Selat, Nyoman Setiabudi, unit BTN, Komang Sudartana, Dwi Putra, unit BTN, Miwah Kantor Desa Belega, Banjar Belega Kangenan. Titiang unas majaring sang sanekone wastanipun Mang Daka Arab jagi pacang kesuksarayang hadiah. Malipisan titiang one Ring Jayanti Siki, unit Banjar Belega Kangenan, Jayanti Kalih, unit BTN, Jayanti 3, unit Banjar Pas Dalam. Majeng ring dane jero Camat Murdaning Jagat Belah Batu, Bapak Ketut Suwarnaya saking Dinas DLH, kesarangin antuk perbekal Desa Belega, Mangda ke Arab jagi pacang nyuk serahayang hadiah. Majeng ring dane Camat Murdaning Jagat Belah Batu, Desa Belega, Lana Sabah Bang Sampah, Mangda mewali malih kegenah sanesampun kecumawisan. Malipisan titiang onek ring Bapak Nyoman Swiyadnya, Bapak Sutrisno, Ibu Dewa Ayu Agustini, Nyoman Asmara, Waida Bagus Madi Dipayana, Sorga Desa Belega Wayan Terima, Nyoman Muryasih Madi Arini, Gusti Ayumia, Gusti Agus, Krisna Aditya, Wayan Ari Subawo, Miwah Iwayan Rama Widiana.
Selanjutnya nih Bapak Nyoman Suar, Bapak Komang Wirasuyase, Jero Sri Rina Ana Agung Sandiase, Dedek Oka Anita Agus Aryana, Gusti Ayu Sri Niwati, Wahyuni, Nyoman Sarniati, Wayan Karyati, Nyoman Warsi, Wayan Supartini, Niwayan Suci, Kadek Sumartini, Imade Diarse, Cekorderai Sudarsana, Kadek Arya Suarta, Anak Agung Ngayu Ngurah, Gusti Ngurah Puja, Imade Arjawo, Niwayan Sri, Iwayan Eka Sedanetayo, Iwayan Rasman, Inyoman Setia Budi, Komang Sudartana Dwi Putra, Lan Kantar Desa Belaga. Titiang unas mangda gelis ke Arab segi pacang kesuk serayang hadiah. Suksema. Majeng ring dane nasabah bank sampah, mangda mewali malih kegenah sane sampun kecumawisan.